I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas imamo nešto, neki challenge snimamo. Znači, neki challenge snimamo. Tu je s nama moj prijatelj, zove se Silvija, pa može doći. Bog. On će s nama isto, on će isto igrati gameove. On se već 2 puta bio preselio, ali nema veze. Bio je u Cerniku, sad je došao tu. I opet ide tamo kod škole, to nije bitno. U biti, bitno je da danas radimo neki challenge. E pa koji? Radimo challenge bez onog, kao ne znam točno kako se... Pikeksa. Da, pikeksa, kao onog krampa. U biti, znači imamo samo pufke, ne smijemo graditi i kad dobijemo lika, onda smijemo skupljati. Pa ja sam pola noob pola pro i on isto tako, ali pa mi možemo da krenemo game. Kao svaki put ja se neću vidjeti kad igram Fortnite, mi smo sjedi tamo. Igramo par nepar ko će prvi. Može. Par. Nepar. Par Nepar bim bam bus. Ne može 0. Par nepar bim bam bus. 5 nepar ue. Ok, on prvi igra game, igramo solo kao što vidite. Pa ajmo da krenemo. Idi ti sjedi vamo na stolicu. Uzmemo joystick. Super. I ja tebe gledam kak igraš. Znači to je super i ajde. Ja može. Dobro, krenuo si. Treba da se očite još. Jesu vidi to? A? Jesu vidi? Vidi se. Ok. Ono pola videa nismo snimili. Ono ćemo brzo. Samo da naglasim, on će igrati jednom i ja jednom pa ćemo, onda to je to. Znači onda nećemo dugačan video jer bit će vam dosadno kao, bit će vam jako dosadno. Mogli bi idući put čak i live. Može. Drugi put kad dođemo zajedno se okupimo i radimo live. Svako će preko 10 minuta. Može. I super ideja i ako vam se bude svidio video, obavezno stavite like. Ako niste, preplasite se na kanal, imat ćete link u opisu. Pa mi krenemo na video, on je već krenuo i ajmo. Ja ga tu iza gledam, evo ga krenuo je. Ja možda čak vidim i na kameru. Ja malo gledati, to je lodi. Čekaj, malo uzmemo to. Ajde probaj ići tamo dole, da ne može. Ja sam ne mogu. Ajde igraj. Da ti je dić fić zona, ne znam točno dić. Ne znam, neću, sigurno u Neo Tilted tam nisam. Daj klikni mapu. Neću, ovak mi je. Hoćeš u Megmailić, dobro? Ne, ovako super. To ti se zove Megmail. Je smotane. Nije svakako i ja. Čekaj, da... ne ide ni jedan lik. Neki idu dalje. Nemoj zaboraviti kao što sam ja prošli put zaboravio neki challenge sam ispunjavao i onda sam zaboravio. Eto lika. Bižiš silu. A ja ti tu desno idem na tu zgradu. Ma da, sad ću. Neće idem ja dalje, čekaj, sad ću. Nemoj dalje ići. Evo ti odmah desno od moje posao. Tu dole, tako. I sad uđi unutra i sve pokupi. Uzmi to. Evo. Dobro je, uđi. Sam ti radi. Sad će mi 2. Uzmi još jedan, moraš. I sad popi oba. Čekaj da uđemo vam. Zatvorimo, promijenimo. A vidit ćete tamo s desne strane. Nema veze. A možda ne. Ovaj daje po 50 health, jel? I još jedan, pa da. To je 50 plus 50, 100. Jeste. Bravo, znaš matematiku. 50 puta 50. Zamisli tu. Uzmi to, to je dobra pufka. Sad sam promijenio. Evo. Vidi, ja su ga stakli, direktno se vidi. Toliko nije ovom sad. Promijeni. Uzmi tu. Izbaci ovu, dobro. Izbaci zelenu. Uzmi ono iza tebe. Pa uzet ću čekaj. Trokut. I sad krug. I sad će okreni, to, uzmi to. I promijeni ga na zadnji onaj, na zadnji. Ajde. X i sad samo ovo napravi, znači samo ovo. Pa da. Smotan. Vidi, ovo napravi. Pa znam, ali ti si... Ovo i samo ovo napravi, etka. Hvala. I sad krug i igraj sada. Ja ti više neću da ti govorim, ti sam igraj. Umre ću zbog tebe na kraju, Safi.
brineš, ja sam ti sam pomogao to. Nisam htjela... Volim da vidimo sam likove. Nemoj Nema pucat. ništa. Ma nema ništa. Gledam sam likove da li ima. Nema nikoga. Oni su ti na sredini maila. Ne to Wow. glupo. Pa uzmi metke. A osta naćemo metak, ajde. Borimo se za... Ti pucaj ga, pucaj. Et, vidiš da sam nuban. Bravo! Pucaj! Ej, skač! Ajo! Ljudi. 62 sam. Dobro, to nema veze, 62 je umro, ali nema veze, vidite, nije mu ništa helpa po toga. Ali nije to bitno, bitno je da ja sad igram. Mogla bi mi čak i danas slajim. Ako ste pogledali njegov video, obavezno stavite like, subscribe-te se ako već niste i vi imat ćete ovako i onako, svakako ćete imati i link u opisu. Nisi dobro postavio like. Like ide ovako, ljudi moji. On je pokazao dislike. Uj, no, nije dislike, kaki dislike. Buraz krentin. Okay. Sad ću ja gledat tebe dok ti tam igraš. Malo čečkati. Loki Ledin, ko je to? Ljudi, ako hoćete da radimo live, znate šta vam je čovjek rekao. Like, subscribe i podijelite sa drugima prijateljima. Sad burokan. Jo. Tim, znate da nećete baš dobro čuti mene, zato što mi roditelji mi spavaju, sestra ne, ona se tamo igra na mobitelu, dobila je mobitel Samsung Plus 6 i morat ću biti malo tih, ali nema to veze. Jel se vidi? Vidi se sve lijepo. Ma pazi. Vidi ovo je Ali su ljudi mali, majko moja. Pomali ljudi. Vidi koliko. Ljudi, na kameri se vidi da su ljudi ovaki. Pa mi nisu dobro pokazao volki su, eto, taki, na kameri. A zapravo vi ne vidite koliki su oni. A u stvarnosti preko 2 metra. Ja idem u vamo. Čekaj, ljudi ni ne vide. Čekaj, ostao. Sad svi. Ide vamo. A nisam ništa. Nije u tilted, da vam kažem. Ne, otilite, nauči ga. Bolno briga. Hoću da idem vamo ili da idem vamo? Pa tu. Čekaj, da idem vamo, ima čest. A neću, ja idem u tilte, boli me briga. Ne, otilite. Boli me briga, Ti lika prošlo 3. boli me briga. Česti gol bio. What? With fest. A, Vidi kako su napravili ovo. Nisi mogao bio u tiltedu. Saš vidi na kraju kamera ništa ne snima. Wow. Ono, cringe. Ili ne snima, ili bude cringe. Holy shit. It's so Ali stvarno bi mogli live. Buraz. Može. Je. Ali ja ne znam ni šta ti je to. To ti je dugačak video. Neću, onda ću Preko sat vremena. Ili pola sata da bude snimljeno. pola sata. Pola sata, ajde. Ljudi, čuli ste, bit će live pola sata samo. Et, kolegi se ne da, viš, mora manje. Eto ti još jedno. Ali što nam oduzimaju? A? Bila su 4 to kad sam igrao. Šta je bilo 4? 4 puta sam otvorio tu malu kuticu. I sad odjednom 2 puta. Ljudi, oprostite, ja sam koristio ono. Sam malo. Te, izbaci to sve.
A budale smotane. Ja sam koristio ljudi pikec. Dobro. Ne! Joj, kako sam smotane! Koristim pikec, a ne znam ni šta radim. Nek ljudi pokupe, boli mene briga. Super ideja za njih. Evo, znaš da se Dobro. može pokupiti. Znači, ne smiješ ti Pomec. krampom, ali ne smiješ krampom. Ali ako Pa. nađeš, na primjer, to smiješ pokupiti. U komentarima napišite da snimamo sljedeći video ako sad, na primjer, slučajno smo kampo tim spikesom razvili i onda ih izvadimo pa ih opet uzmemo kao da smo ih našli. To je upišite u komentare jer smijemo raditi. A mi krenemo dalje. Ma svi pište da... Opet ja koristim kramp. Prestan koristiti brzo. Ti smiješ... Sadite na primjer To smiješ sad uzeti. Ljudi dok gledaju video, ti već uradi ono što ne treba. Evo ti barikade. Ne što, to ti nije barikade. To ti je shield. Uzmi taj skate i malo se voza. Nemam ništa. Dobro je. Evo ga, to sam našao. Opet ja koristim. A mogli bi. Što? Ovo je dobra pufka. A jeste, vidim. Brzaj se. Zlatno. Nije zlatno, aha. Viš da je. Ne! Jo, pa prestan i jo te dva. Ovo smijem, ovo sam drva uzeo. Aha, dobro. Drva su se. Drve sam one... Izvad pikeks, ne smiješ ga koristiti. Šta da izvazim? Pikeks. Ne možeš ga izvad, Bože. Pa ne Ne mogu ja koristi. pikec izvad. Ne koristi. Mogu napraviti video, čak znaš šta radimo? Šta? Da sam cijeli game budemo sa jednim pikeksom ili sa jednom puškom. Onim novim pumpom. Sa jednom pufkom. Da. Može. I sa jednim predmetom za građenje, u biti drvajt. Ili sam Ljudi u komentare napišite isto da napišemo da ako želite... Jel ovo moguće? Znači, ja sam slučajno to napravila, ali u komentare napišite hoćete da snimamo sa jednim... Dobro, u komentare napišite hoćete da snimamo sa jednim samo sa pikesom? Ne, samo sa pufkom jednom. Ok? Ako vam se svidio video, obavezno stavite like i ako niste do sada, obavezno stavite subscribe. Ćao!